Menteri Kesorkar Jala Meghalaya berkemi ketenat penroisor bat Shillong Municipal Board uba hamlet son doling. Ula penbena bagi niki arteli ketenat sorkar kit nom syeme ke Bai Wai na kinong syong dukan ke jaga ke bela penyat dan ketenat penroisor bat ke municipal. Ula ong bakadau ke bagi sorkar kelamap ke Bai Wai na ke benta Bnai yayong bat Jemang. Kadai hilor kanong rem bagi pat ba ke syong dukan kim syem layo alat ban pli ke dukan jongki. Namar kajing penjari ya kajing pakhang ne ke lockdown. Ula ong bawa lagi ni pat ba kim dan kam bansio ke Bai Wai Dukan hendrai kin hak bansio pat tang ya ke Bai boarding elektrik. Uba hamlet doling ula ong bagani kejing bam dan kam bansio ke Bai Wai Dukan kan trekam om tang ha ke MUDA kompleks ne pak sentio shopping kompleks. Bat lagi dukan ki bakmi bat penyat ke municipal ha ke benta jong kanong bak Shillong. Hendrai ha baro we ke jela ha ke jaka ke bela penyat dak ni ke arteli ki tenat sorkar. Kidon ki shopping kompleks ki ba penyat na yang jongga Meghalaya Urban Development Authority, bat kidon ru ki dukan ki kompleks ba penyat yang jaga Shillong Municipal Board. Di haba kapoi kapor ke ba kum kini ke ba ki bon ki ba ki akan du yang di kecingnya lang ba ka jong nang shop jong ni kam Jepang COVID-19. Di walada ngapa dia banya discuss banya keren bat ki officers juga department ringa sudai ba ia matahi dak yang jungi ngin ma bagi namsim ya ke Bai Wai dak dikukan ke bahap apa jepet jong deka department ke bah ngabat ma dia yang mentahi naska convene ka meeting di department bagi insist ba de ban ma ya ke Bai Wai jong Bnai April ba jong Bnai Mei ya kini ki basong dukan apa ki apa ki stall juga department ke jongi ngayaki ngatrangi supan bersih ke belai marba ke belai itu kanum berem tan ru kana poi tangam tu masih spa bai mentang ada ki map ki Bai Wai ni ki babuk dukan kan di tang ni apa nombak Shillong na kan di what expect jaka ki ba penyat jaka urban affairs buat municipal gubernur hakui tak district jong jelas borok he ki penyat mi ngin hak blek komjo kan melak balong Shillong ini dulu ting liok banyak keren ru ya kering banta lapan so hangaru nak liang jong ka association tiapo mudah ya ta kecing ya kejongki dari nawi tiapo liok sngo ya ta kecing ya ke peki kenduk ringa sngo pada ba kede balong kumju barkai bar ngi sngo ba kini ki beri ke basong po edukan jengi moh po ka modal ne po ka municipal ru klia karsa ningi poros kata dari tang ni por punya dia ke baki juga tika sai kata da kam problem marba kum sakaru gimde khitan tak ki baba he buat juga kum kini ru ihap sacrifice lagi barkai